Horas manhita saluna peparania puta raja silai sabungan sulit turpuk namar hoja tu silai na bola. Horas. Horas manang dihita saluna bangso Batak manang di dia pe hita maringanan marhite channel YouTube tahun. Di Hobbason di patupa bidang adat tado ima parsiajaran. Hobbar tu adat habata kota ima di Pajowon. Ima dibagas materi tulang rorobot doho tulang bau ise do nasi daun. So dia do pangatusion doho filosofi ni Pajowonon. Jadi asalamatus hita ta pa adarma ima tu bidang adata ima insinyur of defense syaloho namangalap baru nirajai baru siagian doho amang gurui aman yanju sinurat namangalap baru nirajai baru sagala. Jadi sama dihamu amang guru asa hamuma napatol hason di bagus parsiajar tahun asalam hatus hami namar siajar taringo tu ima materita tulang rorobot dohot tulang bau. Ya. Oleh atema horas ma dihita salutna. Ise paita apa kuda apa dia ju. Ya. Horas marihita peparana puta raja silai sabungan sualu turpuk namar hoja kusilala hina bolak. Horas. Hubbar tu materi na di pasa niamat tarak prolog rakin ima tulang rorobot dohot tulang bau akka ise doon. Adorang so masuk kita tu materion dengan majolo di patorak kami akka dia do na masuk horong ni hula-hula akka dia do na masuk tu horong ni tulang asa tabotan norate molo pajo kita di Makajana dihamu horong ni hula-hula nami do tulang nami akka ise do hula-hula akka ise do na masuk tu horong ni tulang ya parjolo majolo siak hula-hula. Ya. Bolo hula-hula, ima hula-hula, takas simatua tak ate. Arong depe dison amang hula-hula parsiat. Nah. Arong isong pase hula-hula anak majai hula-hula na Martino dohon. Arong depe hula-hula si majukot. Molo hula-hula parsiat on ima molo misalnya kita na Martino dohon adong tolu molo siak hula-hula ni anakku idok koma hula-hula anak majai ade anak majai sian suhut takasate hula-hula ni anak nak ya hula-hula ni anak nak ya jadi molo idokon hula-hula parsiat molo misalnya tolu kita na maranggi nungga arok hula-hula ni tubuni amang udon akasudi anak konon dan ido ima hula-hula na termasuk mainon didokon hula-hula parsiat ate asita bidahon ate hula-hula parsiat molo sian anakku sendiri hula-hula anak majai molo hula-hula ni anak ni abakku do anak ni anggiku didok kembang hula-hula parsiat ate unang salah te atak kasate emang ate nah ya dah ima hula-hula parsiat ate sian iya na marhaha maranggi ya ya udah hula-hula ni arak hula-hula ni arak iya arak sian ya nama hula-hula sian na marhaha maranggi ya hula-hula ni arak sian na marhaha maranggi ima didokon hula-hula parsiat
Molo hula-hula sian anakku didok komak hula-hula anak majai dan gitu. Nah, molo hula-hula na Martino dohon, nah jelas didok hahanggita hula-hula ni hahanggita. Kali itu kan hula-hula ni hahanggi. Ya, mulai dokon hula-hula si majukot, hula-hula ni pahoppu. Ate, hula-hula ni pahoppu. Arang no so ni inang tuak ko sa no hula-hula ni si majukot ijo. Wala na memang pahoppu na nunga. Iya, iya hula-hula. Iya, ni pahoppu. Odo hula-hula si majukot. Memang tersona jarang tapi giora teh. Alai mulai dibaluat sakdo tu hula-hula si majukot dijo. Hula-hula ni pahoppu. Ibu HP hula-hula teri. Nah, tapi hula-hula ni pahoppu. Ate. Dia tak kasih tak bote. Oma na masuk tuh orang ni hula-hula. Ate abang ate, ase tahu duti? Ya. Saat di sana dong sukun-sukun. Kira-kira. Dang bete. Ya, baru masuk maita tuh kelompok di tulang. Mulai masih gijang, bonani hari. Iya, tulang bonani hari. Arong nak kemadok kunisan tulang bonani hari. Ya, benar. Alai tersona jarang do irokot tulang naik langsung do bonani hari ate. Ya. Baru saya bonani toroni bonani hari, bona tulang katakas tabo lagi do. Ya. Tulang ni Bapak Niba. Baru tulang rorobot. Baru tulang takas ate hidup iboto ni omak niba. Baru saranai ima tulang na poso. Yon. Molo tulang ni na poso berarti anak ni tulang niba. Itu kan? Pahopun tulang, tulang naposo ate. Berarti anak nilai niba. Anak nilai niba, sorry. Anak nilai niba, tulang naposo. Ya. Baru na tulang naposo, nyalak ni tulang naposo. Iya. Paru main ni tulang lain niba. Ya. Mulai aja kau apa bah. Ya. Baru tulang rorobok nakin, adong tulang bau. Iya. Nah, nasi bahasota isado tulang rorobot, isado tulang bau. Nah dua orang teh ondo persolata. Ondo si bahasota bornginon. Adorang so tau duti tu materi nang di jahon yang mata prologer nakin saat di son. Amang ada sukun-sukun asabui kita lam berkembang. Zaman awal mana kali nomor 3 dohon do parsiat era sarupa do berengahana. Udah nama Ranggi. Hula-hula anak ni siap nama Hamaranggi anak nak. Hula-hula ni anak ni nama Hamaranggi. Molo hula-hula hula-hula ni hahaanggi. Itu okon anak nadon. On bapak anak. Bincang ni, apa tu? Yang bonani hari apa nama matani hari? Bonani hari, igijang niat tong matani hari besar. Matani hari besar, lehu persada ada tulang tadi gatong. Ale molo di pejota di acara Simangajana, somalna barang di Maujana Allah ni bonani hari do kan.
Memang adong do piga-piga marga sahatu panggopar manang pae matani hari besar enggak. Kalau pakai gor kan ini udah satu mata nyari. Matani hari tergantung emang udah adang sikon. Alai tergantung hasu tani do manang nejo do. Dan gitu satu si manang daung alai pada umumnya alatnya do ate. Bonan hari, bonan tulang. Mata ni hari tang pengulian pamopar. Tergantung emang udah. Iya, mau kita misalnya songok kita silai sabu kan dan gitu matani hari besar di kita, berarti kan baru padang batang hari dohot. Naira saun kan, itu. Itu julukan. Iya matani hari besar, iya. Alem bolo makatai hamu misalnya setai bidang itu peperan oputa. Si bahul na adong dirianiate alat ni matani hari besar nami di sound marga ombak tergantung judul nainon di dia kita makatai objek nai dan itu ya alem kalau kita makatai sian oputa raja silai sabungan berarti di mana dikejangi kalau misalnya soti raja kan buru si boro si raja si boro mah matani hari besar. Jadi pengulian ni pamopar. Iya, iya, dan putus ate. Terus dulu tur ate. Ya, mau lihat mah di hamu amang. Nah, aboyon dihapus sami. Abo ate. Lau maita pangatusion tulang rorobot ate. Di hamu ka amarami sampai sonarion bermacam-macam tanggapan taringot tulang roroboton sia dia do dibuaton dan gitu alai tabahas majolo pangatusian di tulang rorobot robot marharoroamon sian hataro dohot robot unang diarti kita secara ya harfiah bahasa Indonesia robot daung ate bahasa Batak do ate robot ro artinya ro datang. Robot Ari. Mulai gulap. Berarti kan mulai botari kan? Mulai bot Ari kan? Ya, mulai redup. Menjelang malam. Unang ta arti honon secara harafiah pada secara gramatika. Unang ta dokot tulang naro di bot nyari bukan dak kusi artinio. Nate. Adong nama dokon tulang naro di bot nyari. Berarti di ulau ni non satu ulau di bot nyari mah bararo. Daung. Unang diarti honon secara harfiah. Molo ta arti honon secara harfiah berarti tulang naro di bot nyari. Daung artina nungga mulai redup, nungga mulai mago, Deu jarak. nungga lam deu jarak, nah itu mulai redup, gitu, ate, mulai redup. Artina mulai redupon molo si A marulaon anak si B kalau di si aun nama tari daun molo anak naon di si anak naon keduan marsiulaon dan tari da beon itu saya dokon tulang rorobot mulai redup mago di son mulai mago alana di son dangi jauh be lamba masih utoru
disodot tong batasan dan ide sedokon robot mulai redup alat ni si auto baru laut di jawon Mulai putus semua. molo di bion dan di jauh bion mago alani tabereng manuangen isedo dari maksud do tulang robot. Tabereng jolo sada Persi ate. Persina sada majolo do Persina masa di Jabodetabekon. Molo di Persi na asing tulang roroboton on dibuat sia tulang ni inong niba. Sia tulang ni inong niba. Artinya, dung sorak kita, barang di tiap dung sorak kita, udah otomatis punya tulang rorobot, baik laki-laki maupun perempuan. Bawa do buru-buru sama-sama mertulang rorobot. Ima molona masa di Persisada. Nah sore timbul suku-sukun. Molo tulang ni nani alap diba. Dan itu isi mon. Didokum marison tulang bau manang tulang mangihut. Nah, alanido hudokon rakin molo di aon marulaon tari dope tulang ni inong ni baon. Dan itu artinya molo marulaon niba. Ni jo ma tulang niba. Ro tulang niba di jo hula-hulana. Tulang ni omak niba. Kan sangat masih ulau ni. Itu kan doh tulang ni omak niba manangiakon artinya tanpa tulang roroboton kita tidak ada. Ayo kan ada hubungan darah, ada hubungan genetika, ada hubungan darah melalui sonjo. Hubungan darah. Ale molo tulang magiur dengan dong. Kecuali molo mangalak boruni tulang. Itu kan. Nah, kan itu. Nion. Mulut kami kan tulang robot, tulang ni omak niba. Iya kan. Mulut dengar omak niba kan dengar kita. Nah, jadi ada hubungan darah. Jadi mulut di Persisada om begitu lahir kita sudah punya tulang robot. Baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ulah kosalai saudari tulang nani alap niba, gabe tulang aha. Ima didokon tulang bau. Manang tulang mangihut. Artinya gokon ni hula-hula odo tu hula-hulana moro marula boruna. Dakea hasuhuton mangudang tulang mangihut daw. Ipasahat gokon do jojo tu hula-hulana ido manggokon hula-hulana. Ya, dan itu itu nama asa. Jala biasa rasa dalan dola kokan itu molo songoni hitan. Nah, ima Persisada. Ate amang ate. Nah, molo tabereng nama asa di Jabodetabekon dan itu asa tabat dikon amang nama asa di Jabodetabekon. Ya. Ya. Bahwa tulang rorobot adalah tulang ni nani alap. Marang tulang ni pardijabu.
Itu tong tulang di dari jalap, tulang di pati jamu. Magoma tulang bau, magoma marang tulang mangihut. Mago, jangan dong. Gabe tulang bau do nakok tu, gabe tulang robot, tulang neomak niwa, gabe mago. Kan itu? Ija berita begon. Nah, alari do bang, di son, molo di berita begon. Sada, Holland bawa do martulang robot. Jala dumpe marumah tangga asa adong tulang robot na. Ate, hola bawa do martulang robot ipe molodung marumah tangga. Imana masa di Jabodetabek. Jala tulang robot ino dangadong hubungan modern ino tu hasuhuton. Dangadong ate. Kecuali mau mangalap burung ni tulang. Ate. Nah. Jadi siat dia dasar neon dan pola binoto latar belakangnya berubah gawe berubah versi Jabodetabek. Ate, amang ate. Nah dia do nasi tongon, ya. Terserah kita. Dia do si huton rota. Emena masa do digaga usah. Ina masa ita paula-ula, marang tapaulak. Turuh-ruh ni para daton dia putta si jolo-jolo tubuh. Tergantung tuh kita do. Ate. On gak bisa ada wacana mau wangen di aka parmargaon dia do botota tulang roroboto nate amang ate. Adong kemungkinan sono namang. Nuangenon bonani partuturon adong dua versi. Atik tumbeha kita pajupang marang taadopi di sada-sada luat. Nasohya taadopi. Bonani parjowon partuturon di sada-sada luat. Inon marhite-hitehon na mangoli anak mangoli dohot boru muli siani parhitian ni bona ni partuturan na dah selesai dah bona ni partuturon sada adong sian anak mangoli. Iya, manguli dohot sian boru muli. Adong, so ni di piga-piga luat, di piga-piga marga, adong marhiti-hiti os tong nono. Ale pada umumnya, molo kita di Jabodetabek bona di partuturon dibuat sian natoras ni ya panguli dohot natoras ni boru muli pada umumnya si anodo isod do merdalan ulos pasamot ya para anak natoras ni anak manguli majalo ulos pasamot artinya pasamot na para deho sinamot itu artinya pasamot. Pasamot na para deho sinamot, isi na para deho. Natoras ni pangulido kan? Natoras ni pangulido pangulihon anak na. Namar pesta natoras na do, na di pestahon anak na. Jadi molo daw di sonde. Dia manuangin sonde, isi do ulus pasamot berarti natoras na majalul pasamot na para deho sinamot anak na nate. Arang do songron masa. Arang do sada piga-piga lo. Bere kamu di Facebook inon nga berkembang dengan pejuang bona ni pertuturon kan. Na dua version ate. Mungkin ramar hite-hite hodoran wanginon gabe atus adong pangatus yo tulang roroboton mar dua versi
Persisara nak kisong na di patorang nami, persidua songon na di patorang nami. Tarina mate. Tersongon imara amang nabu di patorang kami. Taringot pakat tusiat tulang rorobot, tulang bau. Ate tunggu dong. Nah kurang takas partikiano di pasar time itu kamu. Buti mak? Serta itu. Op. Bolo siap sudah. Marang na ijabah betekon na julu pengertianku tulang robot. Ya. Misalnya tulang robot ni opuku, tulang ni opuk kubur. Tulang ni bapakku, tulang ni istrina. Tulang robot tu, tulang ni istriku. Tiga hamil marhamaranggi, masing-masing punya tulang robot jalan mangoli. Hidup pengertian aku selini. Apa tabah sonari, naik patorang nak berdua. Ada. Bolor apa udah? Odo nak kinon dah. Persija berita apa dia udah? Iya. Aku tapi odo ibu kasih nama satu so. Oh. Atas lima. Iya. Jadi alari dua udah kena kini ini kan ada dua versi. Ya. Jadi kalau songon di hutan yang udah nak kini inon, otomatis dung pemangulia sedang sadang tulang robot na imana kit persina dua hon kan jala holan bawa do nong manguli adong tulang robot na molo berua ada kadang tulang robot na kan ini nangin tapi molo di persisa daun begitu dia lahir sudah ada tulang robotnya alar tulang nyomak na jadi molo isadu 10 hita na marhamarang itu bunyi omak tak hola sadar tulang robot tak apa mau ison 10 hita anak ni amat tersudi mertulang robot kan jadi nama asa di Jabodetabek sonon alai adon udah mengulah sonon nion ama udah amat tonggi ada sonon deh ulah kok ini yon ada kan nah ada ulah kalau kon di pangulin yon Jadi tulang di masih itu baru termasuk tulang ni nyonya. tulang mangihuk betul. Jojo ni hula-hula si tangga kembahu si. Rak masuk ke lagi. Alai pa jolo manok hula-hula nan no makatai manang pasatun ulus. Ate. Ido, sama nido. Gawe masuk tulang na mangihuk ma tulang ni istirita. Ya. Jadi sadara mahala kido hula-hula. Alai pa jolo manok hula-hula naunan no. Jala Jabar ni hula-hula do pasahaton tari partu hula-hulana tulang rorowo. Pertanyaan kedua serta itu. So kita nak simulasi. Orang ni hula-hula do tulang masuk ma fokus tu tulang rorowo. Nasib dia masuk pun. Nah poin pertama main kedua. Molo di Jabodetabek nyon. Kan hodok molo adong an no misada lu an no songonon. Ya berarti persisada mah di hutona manguda. Iya dah, sama ini dah. Oke, mulai. Ya, tak kasate. Ada berapa hira-hira? Ya. Alaking seperti amang guru alana kurang atus na tingau na ngalewat sama lewat ta pelajari di patorang abang na kingate. Ima hula-hula si majukot. Nah, jadi moloon kan hula-hula di pahoppu. Jadi pengertian non molo geleng do pi pahoppu ni ba ngadong tulang non. Nah, hula-hula non sorry. Hula-hula dung mangoli biasa do hula-hula. Gitu. Ido Ai ho dia. Ai sipata kan adong pahoppu tadi jabu abang. Adik gua ngadong hula-hulana narawa kan itu. Oh, lu kan on masuk kenalan adang dia tuh si. aron soror atok do mate songoni ba. Alani dangnya tuh sedih. Oh iya, boleh tuh. Mulai ate mah bang. Jadi jolo berumah tangga do. Oh iyalah. Mau lihat ate. Arok hula-hula. Arong dewe. Arong tua. Euk. Sona. Arong se ada. Adong nga pakalangin na sotik. Masalah naking tulang rorobot naking arong siya noma. Ido tulang robot ni geleng na. Apa lamo lo na persejaran di pejuwot. Kau nggak beda tuturon. Tulang maju tulang udah mesti ngau, ngau maju tulang udah pe mesti ku tulang ni apa omong nggak matak tulang robot no mak nake. Nah kan nak kepresisian. Ya.
Kasude berarti namar tulang robot. Melepat lau pajuan kemarapung na mau. Melepat juan. Agak besi tulang robot. Dari imajolo pajuan na dua ahon. Memang jujur do memang jadi ahon. Jadi agak-agak boleh jadi perdebatan masalah tulang roboton. Jadi di bedikema di pak irimang-rimangnya pada upar pesta. Jadi kamar pesta ordo tulang robot. Kadang-kadang kan namar pesta ise kan nama ngudi ne pesta kan ne pesta udah nama ngudi berarti nama ngudang sudah tarak ni na orang tua. Ada umumnya kan tulang ni namar pesta itu disi tulang ni amar tulang ni ina. Itu na umumnya. Jadi memang tulang bau kan agak jarang do di do di pesta. Ada yang capek, song kami nomor bulan itu tulang robot. Sana sudah udah senurat kebetulan kan. Nah, tulang do omak do, alam omak do nomor pesta. Dan song itu sudah, do ni na sampai usar matu apa song ni do. Ya. Jadi tersoni do betua masalah memang tulang bau naking mau posisi na mula na mangoli, kadang orang betul tulang bau. Isi, mula na mangoli kadang orang dapat mangoli tulang bau. Natural baik. Jadi dia pak kan dung marpesta penau na siya malang araw perbandingan sa dua-dua ini masuk no. Ya. Dia mulai hati mak nakikkan hudokon, ada dua versi dang itu, versi sada, versi dua. Jadi nakin ngapa orang siap pengatusian ni roroboton dang itu. Artinya ini nama terakhir. Molo si awam marulaun. Misalnya semua awam marulaun. Nian molo awam marulaun. Ono matikina jowokku tulang ni omakku. Molo pahopukku haduan marang anakku dang beon. HP molo tulang neon tulang bau na kiningan ni gabe nako mamana gabe tulang rorobot gejang do pe ari hu gijang pejot tu ibana ido dasar pemikiran di son nyon dang ido aturan da molo di son molo marpesta tulang hula-hula idang ido tulang cikon isi manian hula-hula na saya bereng dang ido kelas dorhana tab pasu-pasu jadi molo bereng di son torok di son bilang-bilang nih partuturoni khususnya partuturan di hula-hula mole son markurangkan ngatakas taboto isona dong tulang bau padang tulang mangiut iso kadang dong be nah kan dipersimpelkan. Nah dia dasar nyon na jolo dan pola da petakas na po tahu dia do nuangin on. Ale molo tabereng do tu sada luat molo tabereng sian akka literasi narta jaha tulang rorobot itu adalah tulang neomak diba berek kamu dalam kamus manapun pasti tulang rorobot itu adalah idokot tulang ni omak diba. Nah sonai molo tulang ni nanialap apa imai dokon tulang bau manang tulang mangihut ale di saon molo di Jabodetabek kau kadang tari dai. Jadi yang mana na duon tergantung hasuton versi dia do si utoronda salai lebih saklap molo di son 10 kita tuburi na torasta sada do tulang rorobot ta bawa do buru-buru dan gitu molo son 10 kita tuburi na torasta pitu bawa hola pitu audo nomor tulang rorobot. Son ini kan istri na masing-masing kan ima perbedaan na mencolok dan gitu ale kulakon orang terlalu kaku kita mempertaton dia versi urokona kini varian itu ada dua varian sada do varian dua. Unang tak turuson varian dua gabe varian saran non bertahap kita di son HP dua tinon bangipton varian dua panang versi dua dan itu tetun wangin akka ada nama sa di hutaima iuton ate iya artinya nama sa jala odon atau lawan selingon alai otaulau di Jabodetabek selalu ada perdebatan isa do tulang roroboton deke adong bekamu di buku kamu bahasa Batak
Apa itu tulang rorobot? Tulang ni omak niba. Dan kita ke tulang ni nani alat niba nggak ada. Berek kamu. Ada yang jauh ditabit, sama orang pindah. Ini jadi mungkin sada dipersingkat, pertama gaya orang pabulak kuaka pajuan dia katutur terlebih di horong di hula-hula dok tulang. Padua saya menyangkut aka si patu baong. Terima Ate. Mau lihat ya Pak? Ate. Mau lihat ya Pak? Marhite-hite para orang yang nabi berkira ngatak kasta foto. Nah jod perdebatan dia do isi do tulang rorobot tahun, isi do tulang bau. Ngahopat warak kami nak kinian takas ngata foto. Jalan nungan potorok kami ada pangatusin na tulang rorobot. Jadi nama sa di Jabodetabek 5/2. Mau lihat ya mah? Marsanga batu hatta, marsanga puta Raja Silai Sabungan, marsanga mana kita peparana puta Raja Silai Sabungan sewala turpuk nama rojaku silalahina bolak. Horas mari ida. Iya.